ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adamot imay da in-deliver ka ni Marito yang a parcel. Nag-order siguro iti online. Ay, kasta nga rod ka now. Kun kay. Adol, ti kasta. Ag-order da iti online. Oray saan da ama panidya ili. Dumanon ti order da dito. Ay, padasak man mati online shop. Ang no maminsan. Ada ka no saan anasayaan na ma-order iti online. Mabalin ka numat nga i-refund no kwa. Ay, mabalin mo't kat di nga i-refund no maditi in-deliver da. Isumati ko na da, Enteng. Makita yo ka day ti in-online ko alupaw. Nagpintasan ka day. Mayat mo't nga agpaisaw. Mano ka diti pinangbayad mo iti dayta. Hey, 200 pesos lang, maray. Ay, oray siyak. Adamot in online ko alupot. Inapalak namin tinakitak nga in-deliver daken ka, Marituyang. Wala, magustuak ti lupot nga in-deliver da kanya. Isa nag-ordera manaon. Kunada mo't asaan ka no nga amin nga i-order iti online kat mayat. Apay nga siyak, maray. Mayat mag. Saan ka pa'y anak katumpong iti madia? Ay, kaano nga ta asumangpet ti in-order ko? Awagan da kamot ka, no dandanidan itulod di tabalayaw di in-order mo. Kaano pa'y anasursuro ni Mariban ng tiag-online shop, Kapitan? Jak man namukin ko kagawan. Orayan na nga i-deliver da kin ko ti order na. Pinadasyo ka di mo tinag-order iti online? Saan pa? Ang mga no maditi may patulod kanya. Depende, no anya nga online shop ti pag-orderam, Kapitan. May mayat di makitak nga muna sakbay agatangag kagawan. Sa anak amapnek, iji ipakita da picture, wano video. Bukod mo a desisyon day ta, Kapitan. Mabalin ka day amamuan, no anya ti kayat mo agatangan iti online. No, ada epektibo nga pagpatubo iti buok. Dahita, ti kayat kong orderan, wano agatangag. Kasta ka day, Kapitan. Kayat mo ka da surpresaan ni Kapitan, Maray. Nay, apay kumangay a sorpresa. Saan ka di nga umadanen ti kasangay na? Ay, wan gaya man niya. Ay, pampanunutek nga rod, no anya ti isaganak to inton kasangay na. Maray, naibaga na kanyak, akayat na kano ti gumatang, iti pagpatubo, iti buok. Adda pay nga tanam naman na nga agtubo pay ti buok na. Padasam laeng, Maray. Gumatang ka, ijay online. Anya kumangay ti gatangag. Pagpatubo nga rod iti buok, sorpresaem, babaan iti pagpatubo ti buok. Agorderak iti online. Sigurado, maragsakan ni Kapitan iti dayta. Da kayo ka din ni Kapitana Banang? Ay, wan balasang ko. Adda ka din dya order ko. Adda, Kapitana. Iso siguro da ito yung danagan na abanang. Ay na, mabiit mo't gayam ti agorder. Ay ka agorderak manen balasang ko. Ay, si ka nga tamanen ti rider nga umay mang itulod. Nalabit, Kapitana. Tasak mo ti nakadistino ditoy. Sige, agorderak nga rod manen. Ay, si kanto siguro manen ti umay mangyag. Wen, Kapitana. Kanayunan nyo ti agorder. Tapno kanayo nakmat nga umay dito'y lugaryo akabildatan. Sige, balasang ko. Namnamaam day ta. Ay, adda nga min kayat ko agatangan kat para kan ni Enteng. Timulad ka mag ang nag-order iti online, Maray. Ay, wan, Maray. Adda nga min kayat ko nga isagot kan ni Enteng inton kasangay na. Agkasangay. Ay, lumakay man gaya mo ni Kapitan. Ay, saan tayo amaliklikan, Maray? Ay, madanon kat madanon tulat ta ti panakayanak tayaw.
Ay, maray, magagaran ka kaday no umadan iti kasangay ma. Kaslakastan, maray. Isu nala ang tapagparikutak ti isirbik no kwa. Ay, no siyak. Sanak a magagaran no umadan iti kasangay ko. Na, taapay, Mike. Aggastusak nga main, ngawan mo't maawat ko a regalaw, nang runa no kastoy ngawan ni badung ka. Dandan ni di mo kayat ti aggastos. Ang kayat mo mat nga umawat iti regalo, maray. Anya ngay nga raud. Ang madikano ti imot nga agparanod. Ajay kayat nalaeng ti umawat. Ginatang yun samot iti online shop day taiganyo, Kapitana. Ay huwan, basang. Imbag da ito, itadumano nandito lugar tayaw. Sa anak ko na mapanijay ilay. At damat edi in-order ko iti online. Ngam edi simangpat, nagalasmat. Ay, naminsan ka nila ang anagurder ka? Wan, Kapitana. Iso saan kun nga inulit tinagurder. Ay, sapay nagurder ak manan iti isagot ko kumakan ni Enteng. Imbag no saan akas iti nagurder ak anagalas ti inted da kanya. Saan matkid di anaalas dya inted da nga in-order ko? Uray dya ka arobak, Kapitana. Di namat kayat ti agurder iti online. Tanagalas mat ti inted da kenkwana. Ni Mari to yang ti sumungad, Mari. Kita tilangana. Apay maray, anyat itsura na ako nam. Talyawom Numuna tagkin-ni amag na. Good morning, kakamaray. Na. Ha? Papanam ka day. Takasla nakamake up kamot abangkay, maray. Na, apay kumaanak ka make up abangkay. Umapal kan sa amag. Ay na, kasanumot nga men. Nakasikil ka mo amagmag na. Tila ang patong mo ti agpalpalayog akasla igaggagaram. Enak mga anak iti bunyag, tigayim ka. Awan niya, bagay ko ka di mo lang ti make-up ka. Nanggatangam ka di ta make-up mo, Maray. Iti online shop. Sigay, babayaw. Panawan kayo, pay. Na. Ay, una yan ni Marituyang. Lipstick sa mutin karga na itikiday na. Ay, dilawag kumaitay. Ngem nay, nagdardaras mo tapimanaw. Sapay dyan lipstick na kat nalitam ti Maris na. Ay na, kasla bibig ti bangkay. Da kayo gayam ti masabat ko na natuyang. Kasla kay nga min magmag na abangkay. Apay kumamot a magmag na abangkay. Naglitam mo nga min day tabibigyo na. Jay samat para kiday ting kabilyo di tabibigyon. Ay dinakman pagbalinan nga ignorantay. Kaya't ko tinalitem abibay tawan ngamin ni Badungkaw. Ha? Anya kumangay ti connection ni Badongyaw iti kinalitam ti bibigyo, nana? Di ka di makaawat Agladlading itak tawan ni Badungkaw. Mailiw akong kenkwana. Ada ayamat kasta, nana? Dinakman katawaan. Panawan ka man langag. Agparti ako may ti kalding no kasangay ko. Awan ba na pari badong agparti? Ay kat mangayab kan iti sabali nga agparte. May mayat matlaeng no na pari badong ti kadwak. Ay, baka pa ikawamot dagi dya adwa. Ay, apay ngamin naggidan da api manaw. Di damot agsublen. No mabalila ko mangay nakayaban nida. Ay, agpada pay mat nga awan ti signal itinapananda. Agawid dan tulat ta makalagip da. Sakpay ket din ti parapakan iti aso, manok ken pusa ti kanakak. Ay kat sa muna. Tano adda dito jay kaanakam, kanayon mo't nga ibaon mo. Intun ko pinartikaw ti may sa manok na. Ay. Di ka agar aramid, Enteng. Jakmat lakayat nga ilutaw.
Kapitan, kaano ka di sumangpad di ka anakam? Ay, tsaka buano ka ano asumangpit. Nilipatan ng samot ng tidalan ng agsubli dito. Unay kat na nalipatan nan, Kapitan. Adala siguro pa ka kumikuman na. Iso saan pa'y nga agawid? Anya la unay nga, iti pakakumikuman na ijay. Kat dito yung mati ayan ti balay kan dingun na. Ay, wan gayam. Asino nga'y timang pakpakan ka dagiti dingun na? Anya pa nga, di siya. Pinagbalin na ka para pakan iti dingun na. Ala, sana balayin. Tanad dadi to'y kakanayon yung matlaang nga ibaon. Masurunak na nagbayag asumangpit. Pati balay na kat mailiw pa yan kinkwana. Anya! Imbagtagda kayo dito yung Teresena, Kapitana. Saan akong amapan pa ijibalayo? Ay, wan balasang ko. Ay na, adantay iregalo kan ni Enteng inton kasangay na. At iti order yo, Kapitana. Nay, apay ngay amay maysa. Dua mo ti order ko. Maudi siguro dyan may sa Kapitana. Day tamot ti simangpet. Kasta ka day. Naggidandamot nga in order ko. Saan nga min amay may sa ti seller, Nana? Iso saan damot nga aggidan asumangpet. Ay na, maragsakan lakit din ni Enteng. Numaitid ko ti regalo kan kwa na. Sige nga rodan, Nana. Urayan nyo, ti may sapay a parcel yo. Ang damot parcel mo, Maray. Nag-online shop ka? Ay wan, Maray. Imbag lang nga iregalo kan ni Enteng inton kasangay na. Anya ngay day Maray. Wan nga raw, di ka di insingasing ko nga isagot mo kan ni Kapitan. Ay, wan, marikwanang. Ay, barang agtubon ti buok, iti pasat ti ulo ng akalkalbo. Ay, agtubo pa nga tati kalbo ni Kapitan. Ay, pagpatubo mo't kano iti buok to in-order ko. Ay, anya nga kinagorderam? Ijay Facebook, Maray. Ah, pisbok? Kano ado kano ti saan aligit iti pisbok? No ada kayat mo nga isuble, wano iripand. Ay, saanen ang maisublikan ka? Taawan ti husto adi talyida. Ay, kasta ka de, Maray. Apay akas la mabusbusor ka, maribana. Ay na. Agpaisutay kunada, Maray. Amaday nga ag-online shop iti Facebook. Ado nga min ti agreklamo. Tano kayat tayo ti agrire, awan mo ti mabalin mo apang kontakan kadakwada. Win nga rod, Maray. Ay, isublik ko matiin deliver da. Hanggang awan mo't makita ka contact number. Win address ang mabalin apang isublihan. Anya nga min ayatin naawat mo. Diyay nga rod pagpatubo iti buok nga in-order ko. Wigmat, diyay patulod da. Ay, saan akayat ni Enteng ti agweg, tanapudot. Kasla ka nun nakakalugong. Iti ko maligit nga aglako tinagorderam. Saan nga iti ipakpakita dalang iti Facebook? Ay, ado ti man nga lilaw ijay. Ay na, suron ko lakit din, ay. Ay, wigkit din ti in-deliver da. Adamanon parcel yo, Kapitana. Ay na, balasan ko. Apay ngay jay order ko nga in-deliver mo kat wigmat. Pagpatubo iti buok ti in-order ko. Para deliver ak lang iti agsangpot a parcel, Kapitana. Saan ko nga amo ti impatulod ti seller? Ay na, ay sa orjay nagorderak. Lino ko nat. Ijay nga min kompleto ti detalye na ti pagorderan nyo, Kapitana. No, ijay Facebook, sana kompleto ti detalye na. Saan kayo ang makareklamo? Ay, kasano nga rod nga taday tanaudi a parcel ko? Saan ko nga mo, Kapitana? Kastay ko na kon, para deliver aklaan. Dapat parcel mo pa nang. Anya ka day, ti linaon na ita. Ay, lukatak pay laeng, Enteng. Ay, ang mga nukas itiim mo na apalpak ti impatulod da a parcel ko. Anya ti kayat mo asawan. Anda palpak nga order mo. Nang orderam nga min aya. Iti nga rod Facebook. Ay,
Naulaw ka ating atal daw. No agorder ka, iti legit seller ti pagorderam. Saan nga ti Facebook? Ado ti saan na legit seller, ijay? Sige. Takita ak man nga rudtoy order ko a sapatos. Ala, dayta, ipadas mo man, Enteng. Husto nga taken ka. Amangan no saan manan husto ti size na. Nay, kasano ko mga isuot dayta kit agpadamot akanawan dayta sa pataws? Anya, ay, naloko ak manan. Talaga linuko na ka banang. Saan ka ngamin agumatang iti san a legit seller? Nalaka nga manluloko na. Ay, sinalbagdag jay amang luklukaw. Awan manglukaw. No, awan palukaw. Ay, nanabanang. Nasaysaya at laangan amapan kagumatang iti department store. Wano daytay makitam tigatangam. Asaan kat a picture lang. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Paklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.